So ons is hier op Green Acres Farm en ons is saam met die plaasbestuurder Ryan Geer. Ryan, thank you so much for having us. So quickly, can you just give us a bit of background on what exactly is Green Acres? So Green Acres Farm is a little skills development centre. Over here we focus on teaching candidates all aspects of agriculture, from seeds all the way up until harvest, and then we've also got the layers on the farm. It's a little training centre where we can host 110 to 130 candidates at a time. Our training programs are through AgriSETA, so it is AgriSETA accredited training. They're with us for 6 months theory, 6 months practical, and then they'll also do a year work experience, and then we offer an entrepreneurship program afterwards as well. So can you tell us a little bit more about how does this project tackle youth unemployment and also food insecurity? I would say, yeah, skills development, uplifting the communities, taking agricultural skills back into the communities. And then, yeah, just opening the doors for the youth. I find that our program really points them in the right direction. If you look at the farm and how it's set up and designed, it will take them from seeds all the way through to pack shed. Value adding onto produce and market access. So we've been walking around on the farm looking at a few of your interesting bits here, but can you tell us a little bit more about what exactly is the Insect Hotel? Yes, yeah. So the Insect Hotel, it's quite a neat little concept. What it is, the main function of it, it's not just piles of firewood on the farm. It's actual insect hotels. What they do is they attract predator pests for us. They turn that into like a little hotel, and they help us combat our unwanted pests, like our red spider mite, thrips, aphids. So yeah, very, very neat little design. Not only does it work, but it also looks nice, so yeah. Now, further on our tour through the farm, we also saw that you guys were planting strawberries underneath your avo crops. Why exactly do you do that? Done that? So the strawberries, look, the whole concept around that was to provide sweetness to the avos. Not only does the strawberries give the avo trees nutrients that they need, the avo trees give the strawberries nutrients that they need. So yeah, and it provides sweetness to our avos. So talking about the hydro coops, can you tell us what is the initial cost and setup fee for something like these hydroponic coops? So the initial setup cost, approximately you're looking at about 100,000 Rand per person. That includes though your mentorship, your training, it includes your starter pack, it includes your seeds, hydroponic mixers, it's the whole setup as is with the training. The training, it depends on what the funder is willing to fund us for. It could be a year, it could be 6 weeks. So yeah, but it's approximately about 100,000 Rand per person. So when it comes to scalability of the hydro coop model, how scalable is this into the rest of South Africa? Well, it's a really small footprint. The whole design of the coop is 15 square meters. It's foldable, so you can fold it up and you can move it to wherever you need to. It fits perfectly in a back garden. You can always purchase one after the other. It's immediate profit, well, not immediate profit, but it's profit in a short period of time as well. It's the water usage on them because you're running a hydroponic system on it as well. So there's no water wastage. Yes, it's, I find that it would work really well in the communities, with people with limited space. So how important is a project like this in the community, especially when it comes to upskilling in the community? Yeah, so not only have I found that the impact is on our candidates themselves. You can see the impact on the candidates, but within the communities, it's huge. They've always got market to fresh poultry. They also, the candidates haven't only learnt about these hydro coops and poultry farming. They've also done plant production. So the impact that they have in the communities comes from their skills and their knowledge that they've learnt at Green Acres that they take back with them into the communities.
Thanks so much for your time, Ryan. Dis Ryan Geer. Hy is die plaasbestuurder hier by Green Acres Farm. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. Welkom terug hier op Groot Plaas en ons gas saam met ons nou is Louis Paulzoon. Hy is die stigter van Urban Farm Africa. Louis, so vertel ons gou 'n bietjie van die hydrocoop en spesifiek hoekom dit anders is as tradisionele plaaslewe. Ek dink tradisionele plaas, as jy dink aan plante, dit is binne in die grond, plant en by die hydrocoop het jy aansienlik minder spasie nodig omdat ons hydroponics gebruik om plante te groei. En dan obviously hy's dual purpose. Hy het die hoenders aan die binnekant en dan die hydroponics aan die buitekant. Dit maak hom anderste en dan tweedens of ons hom hier in Gauteng het en of ons hom het in die Oos-Kaap, hy ran presies dieselfde, maak nie saak van die weersomstandighede nie. So met hierdie hydrocoop, hoekom werk die hoenders en die hydroponics so goed saam in een eenheid? Ek dink die groot ding met die hoenders en die hydroponics stelsel is, eerstens, hoenders maak geld. So wanneer ons projekte doen, wil ons graag hê dat elke entrepreneur wat binne in die stelsel is, moet geld maak. So hoenders maak geld, daar's 'n onmiddellike mark net buite jou huis. Met die hydroponics is 'n leer environment vir die mense en met die hydroponics wil ons graag hê hulle moet leer daar's ander maniere as die ou tydse manier van in die grond. As jy dink aan hoeveel mense na stede toe trek, is sulke tipe innovasie nodig sodat mense inkomste kan genereer. Hoe hy saamwerk natuurlik is, die hoenders het nou hulle hoendermis en daai hoendermis saam met die saagsels wat ons gebruik as die bedding van die hoenders, kan jy dan jou eie fertilizer maak en jy kan dan met dit sit jy in jou tank wat jy dan met jou plante mee voer met daai fertilizer. Hierdie eenhede is ook solar gedrewe, maar wat presies doen die solar op 'n eenheid soos hierdie hydrocoop? Ek dink belangrik, ons is in Suid-Afrika, dit kom met sy eie probleme rondom krag aanlê, kabeldiefstal en ook load shedding wat nou aansienlik minder is. Die solar was daar sodat hy independent van alles kan hardloop, sodat ons kan seker maak dat die hydrocoop, die plaas homself, ten volle altyd kan hardloop. Wat vir ons belangrik was, is die solar ook, want ons doen projekte wel hier in Gauteng in 'n soort of 'n township environment, maar ons doen ook byvoorbeeld in Namibië in ver geleë plekke, so in die son is oralste. Sy funksie is om water te gee deur jou hydroponic channels na elke plantjie toe en tweedens om die environment van die hoenders skoon te hou met die fan en so voort sodat jou hoenders altyd in 'n gesonde omgewing is. So ek neem aan dit is nie baie maklik om net so hydrocoop aan die gang te kry nie. Wat 'n mentorskap en opleiding bied julle dan? So ek dink ons saam met ons hydrocoop, veral as ons soos community development werk doen, wat ons doen daarmee, ons het 4 projekte waar daarmee saamgaan. Ons het broiler production of poultry production om hulle te leer deur die 3 fases binne die 6 weke om die hoender van 'n dag oud te vat tot wanneer hy markgereed is. Tweedens hydroponics vir al ons mense, as ons hierdie tipe projek doen, het nog nooit hydroponics gesien nie. So wat ons probeer doen met dit, ons leer hulle van die hydroponics, so dis baie belangrik, maar ook hoe om 'n saad te ontkiem en dan te groei na 'n volle groente toe. 'n Plaasbestuur is baie belangrik. Onthou hierdie blye plaas en die plaas moet bestuur word, beide operasioneel en finansiëel. En dan laastens entrepreneurskap is baie belangrik. In vandag se tyd is entrepreneurskap baie belangrik, want hulle moenie net hier bly nie. Hulle moet vorentoe gaan na hierdie en miskien eendag hulle eie beter hydrocoop ontwerp. So Louis, hoekom is julle fokus spesifiek op jong mense en veral vrouens? So ek dink gewone landbou of ek noem dit ou landbou, nie dat ons sonder dit kan gaan nie. Ek dink in daai landbou is primêr word beheer deur mans. Want boerdery homself kan relatief moeilik wees vir vrouens om aan deel te neem. Met die stelsel met die hydroponics ensovoorts, wat baie lekker is van dit, is vrouens kan, mense met gestremthede kan deelneem. Dit is nie sulke hoë impak, harde werk nie. Ons konsentreer op vrouens wat ons glo, vrouens kan hele communities verander. En dan jong mense, die unemployment syfer is baie groot vir jong mense. Dis iets wat hulle excite in landbou en om hulle deel te maak van landbou vorentoe in Suid-Afrika. Ek neem aan, nou is maar uitdagings met 'n projek soos hierdie. Wat was die wat julle teëgekom het? Ek dink as ons kyk na ons projekte as 'n geheel en nie net bloot wat hierso gaan nie, ek dink die hydrocoop is gemaak om dieselfde te perform, as ek dit so kan sê.
maar die mense. Vandag sal ons in 'n 20 stelsel soos dit, sal ons een kry wat 'n bietjie meer ervaring het, ander een 'n bietjie minder, een wat bietjie meer geskool het, een wat bietjie minder geskool het, een wat bietjie meer belangstel in landbou en ander nie. Ons moet hulle dan saambring as 'n groep en hulle op dieselfde vlak kan laat deelneem sodat dit hulle almal kan suksesvol wees of 'n baie groot kans het om suksesvol te wees. Ek dink dit vir ons was in die verlede relatief challenging, maar ek dink ons het ook ons agterwerk gedoen sodat ons half die foute wat mag opkom mitigate amper voor hulle begin en op die daaglikse manier hoe hulle dan nou vir ons rapport. So as iemand wil betrokke raak by 'n Hydrocoop, watse raad het jy vir hulle? As iemand wil betrokke raak met 'n Hydrocoop soos hierdie, ek dink dit is 'n amazing initiative, of jy nou in 'n community is of jy aan die agterkant van jou huis dit wil doen, jy kan dit doen. Ek wil wel sê dat hoenders het baie aandag nodig. Jy praat met lewende hawe moet water, kos, hulle environment moet skoon wees. Maar as enigiemand dit wil aanpak, dink ek is 'n awesome idee en ek dink meer mense en veral kinders, ewen skoolkinders, moet weer leer waar kom kos vandaan en hoe om kos om hulle eie kos groot te maak in 'n vorm van 'n hoender of dan in 'n vorm van 'n groente. Louis, dankie so baie vir jou tyd. Dit is Louis Paulzoon, ons gas vir vanoggend op Grootplaas. Dis al wat vir ons tyd het. Ons hoop jy het dit saam met ons geniet en dan kuier ons weer môre.